Ngasi topics na plastid haiba topic ta ne duni ko plastid che kaino kaide yawi kamain to bono habdu yengna bagi da magta ne si class 11 gi biology gi part amani ko adu di kaide yawi hana khangmina ra ko plastid che adu si hodri mamang da pambi plant cell da yawa adu animal cell da yaw da ba khara le kari nuang se ba structures khara cell wall supna da gi plant cell da yaw ga animal cell da yaw roi bu animal cell di plasma membrane ko option gredana plant cell da di plant cell wall yauni adugi manung dong ko su plasma membrane yaw dune bu ko cell wall ayu ju uchara ki ko aduga wait central vacuole su plant cell da yauni aduga animal cell da yaw roi aduga plastid su plant cell da yaw ga animal cell da yaw de bu ko sigi figures di yengmina se khoi shomna kan da lai sida ko sida le ba sida sida khoina khange ma dudi sida cell wall yaw re ko sida cell wall ure yai ko si cell wall sida lai re plasma membrane sida lai re si animal se plant cell gi manung da yaw mina re vacuoles da lai re vacuoles se plant cell da dang yawi animal cell da yaw de have the exception da ma cham cha gum di yawe du tar ga su plant cell di chaw no sumaina yaw du ne vacuoles di yawi sumaina ko aduga sida akoi gi plastid haise ko chloroplast hai akoina chloroplast han hainai se plastid ki type makhalam ne ko ana pambi dia ro chloroplast se plastid ki type ne ta di chloroplast se su gi plant cell de yawre kadai de yawre ha di chloroplast ne example ne ha bi se khangmina re ko oren plastid ki type la ko dong khangmina je bu ko targadi mathang gi slide ta lak sage plastid se pambi gi cell de su fange aduga loina na euglenoids kangbu de su fange bu ko sima ahan ba point aduga moi se khara dum chawe ba khamra aduna yam kana ju khara chawe duna easily observable under microscope te yung matam da dum uba phange ba laina adu mongon da pigment makhal yaw gani ba ko aduna maram kan da ma se pambi du the specific color samna da chloroplast green ma choi ba gi pambi se green ma choi ne sumaina leba sumaina khara leirani ba aduga mongon da yor ba pigment ji gi matungina mongon da yor ba ji ki pigment makhal yaw ba ji matungina plastid se makhal ahum to na khai do ne ba ko chloroplast haibam ne chromoplast haibam ne leucoplast haibam ne kai haiba ji gi do haimina ji ko khoi myam chloroplast haibam ne chromoplast haibam ne leucoplast haibam ne ko silai res makha ang patha jar ke ko chloroplast ya han ba gi ji ki chloroplast yaw du je mongon da chlorophyll ga carotenoid pigments khraga yaw mina rani ba ko ya bra ji ki to ke yaw ba ahan ba gi chloroplast yaw mina ise sorry ahan bagi chloroplast de omina ise chlorophyll ga carotenoid pigment gane ba moi gi mathau se karino haiba matam da khoina trapping light energy sunlight energy ni ko numit tagi lak pa manga se pambi na phajil laga hayeng mai photosynthesis to matam da season du ni dana adu gi light se phajan ba se hajigi chloroplast ya ba chlorophyll amasung carotenoid china mateng pang du ne ba chlorophyll de sum type lei ko a b kaina ko aduna ko na chlorophyll tamakan tamma se ba ko chauna sina chloroplast ki le mathang da chromoplast laiba mathang na chromoplast na number 2 na tra atar gadi han na chloroplast na sina chromoplast sina ke dawra moidana in the chromoplast fat soluble carotenoid pigments like keratin xanthophylls and others are present mongona yawisina fat soluble carotenoid pigments ngasai chloroplast su carotenoid pigment yawi hai ko handang to chromoplast yawisina fat soluble carotenoid pigments yawe ba ko kana no hem tan the like keratin xanthophylls aduga atopa kharaga ne bas yaw mina ise chromoplast kari yaw ba haibasem khangmina ne ko sina maram kana magi machu se yellow machu gumba kana gi no ain haise khumsi ko chromoplast ki machu se yellow gumba orange gumba na tragana angang ma machu gi oigal leba chromoplast se ko mathang number 3 sina leucoplast la ai bajik leucoplast number 3 ahum suba type sina plastid ki ahum suba type leucoplast na kin han are the colourless plastids madi machu yaw da mast machu leitaba plastid makhal ne ko magi mong mato amasung sizes myamam leiba ko adu mangon da nutrients myamam store to kari store to ba mangon da nutrients myamam store to ko leucoplast ki manung da kai gumba hai hojik hai ba se mangon da nutrients store to hai ba natra adu kai gumba carbohydrates store to ba tarba carbohydrate had in the form of starch ni ko atagade store to riba carbohydrates store to riba plastid to amyloplast haina khangnarani ba kai ba jukido carbohydrates store to riba plastid to amyloplast haina khangnarani ba yarbra sa makhas nang atop su store to ko kari store to gen ko hego mamana oils and fats store to riba thau na chingba jini ko store to ba tarba adu gi makhal gi plastid tuna elioplast korani ba yabra aduga kagumba protein store toraba aduna aleuroplast haina store torani hojik haimina juka amhana kaudana ba
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯔꯗ ꯇꯥꯏꯞ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦꯕ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟꯗ carbohydrate in the form of starch ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯗꯇꯨꯕꯨ ꯑꯃꯥꯏꯂꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ oils and fats store ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯃꯥꯗꯣ ꯏꯂꯥꯏꯑꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ protein store ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯑꯦꯜꯌꯨꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯍꯨꯝꯗꯣꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯤꯒꯔ ꯌꯥꯏ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯐꯨꯜꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ content chlorophyll green pigment ngasai sunlight absorb tawe haire khole photosynthesis ki yaiko sa chromoplast se mana flowers and fruit ta phange haire yaiko ngasai akhoi ju pangre ma je red machu orange machu yellow machu oi haire adu leucoplast mongonda machu leite pigment leite haire aduga monda nutrient store to bani hydra sidana starch ki haire ko sibo biare yam samna sigi takthokre ko ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯝꯃꯁꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯒꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯂꯤꯞꯁꯇ ꯃꯤꯁꯣꯐꯤꯜ ꯁꯦꯜꯁꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯃꯤꯁꯣꯐꯤꯜ ꯁꯦꯜꯁꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ of the leaves ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯣꯐꯤꯜ ꯁꯦꯜꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯩꯒ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯅꯩꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯨꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯂꯥꯏꯠ एनर्जीꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯆꯨꯞꯈꯠꯂꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯩ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯂ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯂ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯅꯤꯀꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁꯇꯗꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯕꯨꯅ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯗꯅꯀꯣ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯅ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯨ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯨꯝꯕꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁꯦꯞꯁꯦꯀꯣ ꯂꯦꯟꯁ ꯁꯦꯞ oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles having variable length. Magi length se 5 to 10 micrometer ga 2 to 4 micrometer ga haibane basta lei na pick to ni ko micrometer ka ji ko pi am tawre magi shape se lens shape obi oval shape obi spherical ana mana lema koirau na raga lidone basta lens shape oval shape spherical discoid ka haise koirau na raga sumaina khara oval shape na traga lens shape sumaina changtho ga sum कोइराउ नरगा लेबसनेबा रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स हारगना खरा अखोइना रिबन खंगिना अखोइना ग समद पुनबा रिबन दो अदुन अतोपा ऑर्गेनिज्म खरदा फंगिको अदुमाइना खरा लेरे रिबन लाइक तसु ओइना ओइ लेबा याइसने अखोइना हजिक नैनरिसे क्लोरोप्लास्ट की मवोंगनिको सिबाउस यारेको अदु अदुदि फरेने सेल अमदा प्लांट सेल अमदा ओइगेरा ngसा यूग्लिनोइड्स तसु याविन हाइग्रे मजे प्रोटिस्ट मखलनिको ओके सेल अमदा अदुदि क्लोरोप्लास्ट कया याम याउगे सनेबा क्लोरोप्लास्ट कया याम सेल अमदा याउसिनबा यागे सनेबा किनो हाइजे आइना ngसा उतखिबा पिक्चर दुदि क्लोरोप्लास्ट कया नाम यावे अमदगिदि हेलेको अदु क्लोमाइडोमोनास हाइबा सिगी ऑर्गेनिज्म सिदादि मंगोंददि सेल अमदा क्लोरोप्लास्ट अममम खक यावेबको सिगी क्लोमाइडोमोनास से ग्रीन अल्गेनिको अदुबु अखोइगी मिसोफिल सेल हाइदि पाम्बीगी मिसोफिल सेल सिदाइसिदि मिसोफिल हाइजे सेल अमगी सेल मखलसिंग लेबगी मंग सेल अमगी ममिंगनिको पाम्बीगी लीव्स ते याउबा अदुगी मिसोफिल सेल सिदादि सेल अमखक्ता को पर सेल अमखक्ता 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट यावे हाइब वानिदा सिबाउस याब्रा अखोइ अदुना अखोइ हौजिक क्लोरोप्लास्ट से कदाइदा यावे हाइबजे खंगमिनरबनिना क्लोरोप्लास्ट की मसक मोंगजे कमाइन तौगे हम येंगमिनरसेबको क्लोरोप्लास्ट की मसक मोंगजे मासे माइटोकॉन्ड्रिया की टाइप डबल membrane bound oi haibadi magi maku se maku ani na gupsile haibne hauja ina picture olakani adda khangminarani ko aduga manung thangba membrane je chloroplast ki manung thangba membrane je masi je relatively less permeable haibadi magi membrane maku se da phawdok phawjin yaraga chattoriba je yam yagan boide khara khak yagal less permeable akaknaba
ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛ ꯐꯥꯎꯖꯤꯟ ꯆꯠꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ permeabilityꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯔꯣꯜꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯌꯦꯀꯣ ꯄꯥꯔꯛꯀꯦ the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma sida aina stroma je kadino habse takna bidam taman hauji haibase inner membrane hauji membrane ani lei haire amana outer membrane amana inner membrane atagadi inner membrane sigi manung da lesion griba part je stroma ne na haiyeba ko atagadi si myam je aina padra so ina hauji noida picture utlaga hair ageba ko ngaktang haibiu ko sida lere pictures uminare ko khoi myam atagadi pictures de yengasi ko aina hauji haijagibegi matungina membrane double membrane structure oi double membrane organelle mitochondria su oi chloroplast su oi ko habadi mapanda outer membrane ama leire sigi dark green je aduga manungda outer membrane je manungda inner membrane am leire sina intermembrane space hamni ko inner membrane am su leire ko si outer membrane ga inner membrane gi marakta leire base intermembrane space kore sima space leire sina ahan ba space am leire aduga manung thangbada inner membrane gi manung da leiriba akoina slightly yellowish machu sigi part aina hoji sigi part oise ka sibuna akoina stroma haidaba magi sida kanu to is sigi je stoma hainate ko aqueous fluid stroma haidaba spelling sida lal aina lauthaba je ngasai u hawdre anyways adu bu khoina picture je fajana utlena aina lauthajabani ko stroma 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 haidaba sije manungda leiriba mahi je stroma gaure mahi je taurga leiduje mahi je taurga leiduje karino haimdamda thylakoid ana sida maru macha sida taur leije ko si thylakoid kaudune ba sije kai habo je ki sigi manungda leiriba sigi green dark green maru se sigi dark green maru se kai ne ba sije thylakoid koyeba thylakoid myam je hojik stack up amagi mathakta sumaina pile up tonraga lonchannara kana pull up sumaina ama semi dana sa sida question lija thylakoid membrane je amagi mathakta thamjinara kana semi basigi structure shibu granum koyeba granum yabra granum kore grana haina ju khangnai ko plural da grana singular da granum khangani ko shema aduga amuk ingje sumaina grana thylakoid myano punjala grana seme sigi grana sing sigi marakta hauji akoina light green color gi machai amamamna punjalaga haibadi panara kanda leiba ubra aina hujik chingjaleja sigi grana mayam se light green machu gi ashang amana pulap phajalaga leibi mongda uyeba phajan ba makna tra su samjilaga leiba mongda uyeba ko masibu lamela haina khangnai natraga stroma lamella natraga kai haiba stroma lamella sigi je stroma haibani kung saida sigi lamella se sigi light green color gi samjinari ba se sije lamella natraga stroma lamella haina khangnai yabra sibau je amam ta mapan dagi manung bau changa khre ko last manung bo changchen ge ba khamra adu ngasai gi thylakoid haida sumaina green machu gi sumaina round masam chatli je se sigi manungda leiriba sigi manungda lumen na ujura sigi manungda magi manungda ju space macha ama leiriba sibuna lumen korani bako yai ko sa amuktang hona satlam hanjarange mapan gisna outer membrane manungina inner membrane marak ani sigi marakta leisna intermembrane space marakta leiba space sibuna membrane ani na kupsan bagi damak double membrane organelle ni mase aduga sigi inner membrane gi manungda mahi oi kai aqueous fluid leise sibu stroma haina khangnare haigre stroma za thylakoid myam ama taurga leire thylakoid si dark green ma chujini thylakoid myam amana amagi mathakta pile up torga stack mathakta amagi mathakta longkhatnara kanda smaina grana singular dana granum plural dana grana se pulle haire the stack of thylakoid haise aduga masigi grana myam samjinari je lamellas na samjinari haire aduga amuk manung jungin tamda thylakoid ki manung da amka space legible lumen kore haire aina da maming amam da pallaga ta isa lamella gi mathau lei thylakoid ki mathau lei kai haiba chuki do lamella gi mathau lei thylakoid ki mathau lei aduna masak munna khangbi hawa buko lamella haije kaino stroma lamella haije kaino thylakoid haije kaino haije khangbi hawa buko yengwai sijinaraga tamak torabane class 11 gi chapter amada ko okay makha slide lake ko adudi
sida hojiki the stroma of the chloroplast contains ngasai stroma se kaino masa khangre ko inner membrane gi manung da leiba mahi do ko mahi oi ki tor leib do aqueous fluid to ko adu do kari kari yauge haiba matamda mangonda enzymes yaure kdobugi required for the synthesis of carbohydrates and proteins sanana ba synthesize tona bagi damangta enzymes se kana da yawine ba chloroplast ki manung da yaure ba stromas da yaurani ba ko adugo amuka sune si chloroplast ki manung jene hamra apikpa double stranded circular DNA molecules and ribosomes ya very important point organelles gi manung da chloroplast su yungu DNA molecule yawine ba yingsi ko cell amagi manung da nucleus ki manung da DNA se yawe haina khange ba khoina DNA se section ba gene nung yor kana nang se ima baba gi masak mo manana puklai chana tra sinaina cell gi manung da haibane ba okay suppose plant cell do iram targadi plant cell je suppose si rose plant ki cell ne khalla je ba se hekta ko ma gi su nucleus lai jaram do ne ba nucleus ki manung da rose ki oijaba manam nushiba ma gi rose ki tinghang pan ba makha kya gi ma gi gene me am shi gi nucleus stage do yaram do ne ba aina hoje haijena rose ki cell jigi sigi sida yauriba chloroplast na se atoba machu na hairake sida rose ki sida green machu gi chloroplast gi manung da su chloroplast gi manung da su DNA yaubana sigi manung da DNA yaubana yabra khena baja ma action hairabada amana rose plant ki cell gi nucleus aina hoje haijena chloroplast rose plant gi chloroplast yauriba cell chloroplast manung da yauriba DNA molecule ne aina rose ki example p1 ne ko chloroplast khuding makta anam chloroplast khuding makta DNA molecule se yawe haibanda khena ba taksaram mani ko kai haiba su ki to apikpa double stranded ni ko double stranded single stranded kana te double stranded high targadi strand amane ba DNA gi ko adu sumaina double stranded sumaina animak sumaina to yaw double stranded maliko DNA maliko double stranded DNA molecules yaure ribosomes yaure ba ko aduga ju chlorophyll pigments are present in the thylakoid ngasai akhona thylakoid anam tangibdu ningsing ko sumaina lonara lebdu grana ne haire amasana thylakoid ne haigidra thylakoid gi manung sene ba khoina ngasai gi chlorophyll haiba green pigments yaudu je thylakoid kanai manung da ne ba thylakoid ki manung da chlorophyll yaudu ne wari sari je chloroplast ki matang da ni ko chloroplast okay chloroplast matang da ni aduga wari haujum haisna chloroplast da yawa thylakoid ki manung da chlorophyll yawa ha khena bi khange ko aduga hauje khoina ribosomes yawe na ju haigidra ribosomes se chloroplast ki manung da yawa ribosome ja 70s ribosome ne ba 70s ribosome khena ba amtanga haram ga loisalaji ko shida loibdi lore se ngasai gi rose plant ki cell do sisine ba ko cells gi man nucleus leire nucleus to wana leijare aduga hojik no da hining is chloroplast maina to wana lei hama chloroplast ki manung da su ribosome yawe habna tra chloroplast ki manung da su ribosome yawe habne ba na tra ribosome se cell gi mapana su ribosome yam yawra ga lei ba khamra cell gi mapana su ribosome yam yawra ga lei endoplasmic reticulum to bonna pani khangde du mapan gi cytoplasm ju tar lei bani khangde adugi mapan gi cytoplasmic ribosome to di 80s oeba ko ribosome ki type ni ko adubu chloroplast ki manung yari ribosome si 70s oeba yabra sikhena ba gyan tai koin haija si rose pambi sigi cell gi mapan da leiba ribosome du di cell gi mapan ay cell gi manung da leiba aduga chloroplast ki mapan da leiba ribosome sing du di haidi cytoplasmic ribosome du di 80s ne ba ko adu chloroplast ki manung da leiba ribosome du di ko asimang da leiba ribosome du di 70s ribosome ne haiba ne ba ko sina ngasai gi noi like te yawba chloroplast ki sectional view ni ko sma kaksida kakthatla kanda utpadu ni ko isu leire ngasai gi stroma lamella leire thylakoid leire granum leire inner membrane outer membrane stroma leire ko yare simangai sida lore plastid sida lore